Det er efterår, og vi har været i Berlin i 2 måneder, og... Hej. 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 Hej, hej, hej. 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 Excuse me. Af alle verdens metropoler, så er vi... Have you ever chosen to be anonym? Yeah, I think. Yeah. I'm sure. Because I remember to... I have my own alter ego, which I like to take out quite often. This is my life. This is my time. Lige meget hvor jeg befinder mig, så føler jeg mig fremmed. Derfor er det fedt at rejse. For det er mindre konfronterende at være fremmedgjort derhjemme. I mørket er alle katte grå. Tja, det er vel kanskje ikke alltid helt sant, men mørket kan i alle fall utydeliggjøre forskjellen mellom en hemmelig elsker og en skitten skamfull affære. Do you feel that you're being like watched after this showed up? Oh, I know that I'm being watched, actually. You know, military people with machine guns. Why are you wearing the mask? Kanskje det er det der Among Us. Så det handler måske lidt om friheden og ansvaret. Eller hvad med den anonyme nomaden? Fordi alle mennesker er jo nysgerrige, og eller det regner med, altså man er jo nysgerrig, man vil gerne rejse, man vil gerne vide noget. En by, der virker anonym, eller der man føler sig ligesom sådan koldt anonym, det er ikke så rart. Det er det ikke. Altså, og man føler sig alene. Det er jo ikke, det synes jeg ikke er så rart. I hvert fald se frem til en eksplosiv finale, fordi vi har nemlig været til verdensmesterskaberne på det olympiske stadion. Okay, something else, a little bit different. Can you think of a situation that you have chosen to lie? And why is that? What's the benefit from that? I would say I have the same idea of dreaming like what would Wim Wenders had and what would Wim Wenders had and what would oh shit, is this secret? What do you say? I would say there's a secret in you.